thir tu te chibai vekule wen hi December ri thum sang ni le somni pakhat zirtop ni nia Myanmar rampuma ni thum chungin military council sipai somriat pasarian thi thu hi hantar lang le masaila Kachin state a military council somthum pahnian thi Kachin state monghin le Indochi township pa inkana military council sipai officer telin mi somthum pahnian thia KIA le joint force 10 ral thuam thanem takan khom thu KIA thu ponna tanga ria tani December ni khatlai lamdar nga vel khan Kachin state monghin district Indochi township KIA brigade kuwa hnuaya battalion somruk pahni tele military council sipai te inkana military council lama officer pakhat telin sipai somhnian thia military council lamin welong tlangdunga thlothaina inbo manthaka chutiang bokin KIA brigade riat 10 monghin le namma inkar Quincy kholampan military council sipai som pahni te chu yua u kho school bulan loka pa an vayan thi thule KIA joint force 10 ral thuam khom veka heng inkana te hian military council lam sipai thi tam takan ombaka hliam thanem takan oma KIA joint force lama hian PDF le ethnic army then khatan tel ti ria tani chutiang bokin KIA brigade ruk battalion kuana teram chung kwekhaing area lomun le man ai khuwa December ni jinglamdar kuavel khan thuneina ponglak tu military council sipai tele KIA 10 in kapa military council force somriat vel 10 he area chunga operation an nei wanga KIA 10 an lo beile thu KIA thu chuwa tanga ria tani chutiang bokin KIA brigade kuwa battalion somni paruk teram nong thawa nimin jingdaruk vela tanga zandaruk thlengin military council sipai tele KIA te anin kap ti ria tani bok DPyin a sipai somhnian thi Sagaing region DPyin township kainkan kholu thlanmol bula military council sipai te helen maina baini in somhni velan thia tu kha manain tlomngai pol motorin an ruang te thiarani thu tol chung chanchin zena ten khetet media an thrilani chaitu a sipai somthi in PDF lama CDM police pakhata thi Mon state chaitu township Swegeyo khobula operation nei firfiak military council sipai tele Karen National Liberation Army KNL brigade khanna le chaitu PDF tangkopte nimin December ni jinglamdar ya lemni somni panga tanga dar somle achan ve thleng anin kapa firfiak sipai som ayatlem lothi in panga in hliaman tur thu chaitu township mi puive hum topol te hna tanga ria tani military council lama mi som chuang an thia mi panga in hliaman tur chaitu PDF lama chuan CDM police pakata thi sipai ui chauten an torna satawangin force anin chopbel ti in chaitu PDF jingami mi pakhat chuan khetten media ashil bokani pau khu a sipai pariatan thi Mogoi region pau township khosang sanga kalkual firfiak sipai ta chu pau southern guerrilla fighter SPGF Polin December ni khat khan bom manginan baya sipai pariatan thi thu SPGF Polten an soya HJ1 chong khubula po December ni khat khan SPGF Polin bomanti puaka sipai thija chia chu ria theila ni lo let panhla bo me khobula bom hlom mangan baina chuan firfiak sipai pariatan thi ngai thu SPGF Pol chuan an soi ani tazea sipai palian thi Sagaing region taze township high school number khanna bula in kul firfiak sipai ta chu December ni khat jinglamdar sari le mini somnga pasari khan MDF taze Tiger Polten bom tipuakin firfiak sipai palian thi thu ria tani Swebo a sipai pathum velan thi Sagaing region Swebo township tilong kholamatanga civil mi anga lemchang firfiak military council pol motor pakhat chu December ni khat chunudar ni vel khan GPU kong khulua Swebo fighter 1 pol le Alliance brother tangkop 10 landmine in an baya atem bera sipai pathuman thi thu Swebo fighter 1 pol ten hena tanga ria tani kania sipai pathuman thi Sagaing region kani township a November ni somthum chonhadar ni vel khan sipai mahruai pathum chu KLG PDF kani polten nachi khwale changwa chi kho inkara bominan baya chung sipai pathum ta chu an thi vek thu KLG PDF polin an soya masan ral thuam kentela kan tumlaya sipai dang anon thlan belle ta ka wangin ral thuman lak man tak lo thu po an soi bokani chutiang bokin kani People Defence Force KPDF 1 na te po in thingru chuak tak pali ton somthum chuang phur noi somhni chuang manhu an man thu an soi bokani chang uwa sipai pahnian thi Sagaing region
Chang'u Township Chang'u Traffic Point paltlang motor te poisa lo dir thin firfiak Military Council sipai te chu November ni somthum khan Chang'u Township mi puiweng hum tupol CHU PDF Polin bominan baya sipai pahni thi in pathum an hliam thu CHU PDF Pol te hna tanga sia tani tamu a hlola police then khat PDF tenan bai Sakai region tamu township a hlola kal police te chu tamu PDF ten lambunin an loka pa pakhata thi November ni somthum tlai lamdarli lemni somli vel khan Sakai region tamu district Nuaya tamu township Miauteta firfiak police te chuanna CRV car number 5J 52572 tamu khuwa hlola zo an holam tamu PDF battalion khanna Gurkha Defence Force GDF division pahni in tamu le kun tangkong inkara munthuma lo changin an kapa chu inkana chuan police sergeant Zomin Thuna nupui chu thia Zomin Thuna le police dang pakhat chu ka phuni ma se thilwa hliamin an tlan sia thai thu sia tani mungyo a sipai motor injui len maina beini in sipai pahnian thi Mandalay atanga mungyo lamakal Military Council ral thuam le reson phur motor som pakhat injui chu December ni chomadar som pakhat le mini som khan Mandalay le mungyo inkar highway om mine khuwa le min yuwa kho inkar suan ye thet petrol pump chimlama len maina bayan nia sipai pahnian thi thu tol chung ve hum to pol ten thu chuan siama motor injui som pakhat zinga pakhat chu bomin fu in motor seat le ke hmalama seveka driver le handyman ten liamna takan tuara dar som pakhat le mini somli khan ambulance in an phura chu thil thenlaya abul hnaya kal tol chung mi pahni ten liaman tuar vea mase sipai ten damdoi in panpui velovin amhuna rei takan oma tlai lamdarli le mini som khan motor parukin Northwest Military Headquarters an pana motor dang pali in along min down long cholna lam an pan ti sia tani boma bai motora bungruwa te chu sipai ui chau le police ui chau thanem takten motor dang nena pan le in bungruwa ten thiara zandar sari le mini somli khan mungyua lampanin Northwest Military Headquarters chunga an lut le ti sia tani hein beina hian mungyua MPDF le Chang'u CHU PDF tangkopte thil ti ani thu sia tani bok tathongwa sipai pakhata thi tathong lama po rengun lampan firfiak sipai reson phuru motor pakhat chu December ni khat jing lamdaria le achan vevel khan bomti pu ani in sipai pakhata thi thu le liaman omnol thu sia tania mase engpol kutlange ti ero siat alanilo mukongwa inkana na sataka thleng Military Council sipai tele mukong MNDAA te November thachungin Special Area 1 na Kokan District Mokong District le Mupan District ate tumza le somni parukan inkapa Kokan District chunga Hongsin area Sianwen area le Sisian area ate tumso pani inkapin Mukong District chunga tumsom sari pani inkapa Mupan District chunga tumsomli pani inkap ti sia tani Miang Township Military Council te omhun nget bahin police station chu PDF tanan kapa police le sipai thi le bo anom nual Mogwe region Miang Township Miang PDF ten nimin tlaidar level khan bahin police station Military Council te chun kapa sipai le police thi le hliam anom nual thu Miang PDF te thu chuwa tanga sia tania chuba ka Miang police station tanpui turakal sipai motor le police motor 4 car le Mark 2 car te chu Miang khopui chuana lama len maina ben nia Mark 2 car chia in an kalsana 4 car zokin khopui chungan le thu Miang PDF tenan soi ani Mandalay le khin u Military Council report petu nia siat mi pali tha an ni Sakai region khin u township Kalalu khomi Piusothi Pol le Military Council report petu nia siat Khimang Jin le win awate than ni thu King Cobra khin u Pol ten thu chuan siam an tha ta Khimang zo hi December ni khat zanda rukvel khan an chen na ina then fai ni thu le ani hian kongzo te CDM alut te le revolution a phusapol te tiboya beitu khochung om dalan tenen in kopin Military Council te hnen an report thina chanchin in siltona kongzo te chanchin chui tu dalan te kai hruai tu ani thu po an soitel bok report petu win awa po December ni chun dar som pani le chan vevel khan he khubula mun khata an then fai thu an ziak tel boka win awa hi Piusothi Pol ni in kongzo te chanchin chuya report tu ani baka Kalalu khuwa firfiak sipai tenan lu chualaya mi puite chen na in suwa sama
bungrothiar tu zinga tel thu po anziak tel bokani Mandalay region PG Takhun township tin pangkung venga umin min thuya po mi pakhatin ka phluma aka phlum tu pol te hian umin min thu na hi military council report petu ania wanga thani thu an soya chuba ka nimin chumhadar som pakhal le chan ve po khan maha umme township tanlet mo thlang I tu kha venga military council report petu nia hriat lar in zalal momi na po tha ani thu hriat ani Mandalay military council teruat venglal hleinwin mawa thani in teichi le 20 ate venglal le USDP party organizer thanni Mandalay region maha ummi township hema mala marlam venga cheng military council teruat venglal hleinwin mawa chu nimin December khat khan baika chuan lain GZP Mandalay Gorilla Polten anka phlum ti hriat ani Mandalay kong number somthum paruk thler number somriat pahnia bike chuang lai ka ni in voihni anka fuwa amuna thi thu hriat ani chutiang bokin Rangoon region Taichi township military council teruat Inglachi venglal thi awnga chu Inglachi khu atanga Inglali kholama bike nena kallain ral thum keng Polten December ni khatlai lamdar nga vel khan anka phlum ti hriat ani chutiang bokin December ni khat somhadar somle mini somni khan Rangoon region 20 township 20 lem upin inkar kongpuya ye choli khu a sipai party USDP organizer chongun na kumsamsari mi le atupa siangthe tate bike an chuang lai chu ral thum keng mi pakhatina ka pa chongun na hi amuna thingalin atupa siangthe tan hliama tora damdo ina en kolani thu hriatani Minkina inkana military council lam sipai officer thi kha sipai captain khan zola tani in helicopterin arwang phurania mungyo a phumani Sagan region Minkin township Phetkhet Khobula November ni somthuma inkana military council lam thi officer chu captain khan zola tani in arwang hi helicoptera phurania December ni khat khan sipai thlan mola William ani thu tol chung chanchin ziana RNA tenhena tanga sia tani Sagan region Minkin township Phetkhet Khobula November ni somthum jinglamdar ya lemni som khan inkana chuaka sipai lama officer khan zola tatelin mi pariat an thia khan zola taruang hi helicopter manga phurchuani thu hriatani captain khan zola ta vuina hun hi December ni khatlai lamdar thum khan sipai thlanmola nei ni in a thana hun hununga sipai officer then khat helicopter kalin thanan nei ti hriatania captain khan zola ta hi mungyo khomi ni in anupuipo mungyo university a zirtir tu ani ti hriatani Sakan region Minkin township November ni somthum khan inkana chuakin firfiak sipai lama officer talin mi pariadan thia mi so panhian hliam boka sipai officer ruang chu helicopter manga phurchuani thu Minkin township mi puive hum tupol medio hnuailam omten thu chuan siamani Myanmar rampum puya sipai thina tamber Sakan region hi sipai ten anthu hnuaya andareng theiangem sipai ten thunai nan ponglak nuwa PDF te tamna le chakna ber hmun chu Sakan region Magwe region Chin state le Kaya state ania Kaya state nena in ri sian state ta chuan PDF chat lakna analo hle thungani Chin state chu Sakan le Magwe nena in ri ania Sakan po marlama ka Chin state nen in ri ani ve boka sipai lam chuan Chin state le Sakan region chu Merkopin Northwest Command Headquarters hnuaya da Sakan region hi ramzau takania chuta Chin state nena kop ani zuita ka chuan sipai lambial po zaw pha hlea rambial zaw ang bokin People Defence Force PDF te antamin chak thalea abikin Chin National Front CNF rin chanin Chinland Defence Force kale PDF mungywa mimmiu changu PDF anom boka chuti rualin sakai marlama KIA tanpuina le kai hroina dongin Kolin Wintu Ti Chai Pinlebu PDF than khachu anchena thaile bokani military council sipai lam han en hian Sakai region tan battalion somthum pathum operation command headquarters som regional command headquarters kalete chau omin atirlama force omsa nena control tumin baima se huna laureya inzad launa lang chhota zelani regional commander chief police tan hlaya ka special task force commander pakhat lieutenant general Teja Chochu Sakai region en koltir ani boka inkana lam han thlir taila Sakai region sipai om in dailo wangin
palet wa le rakhain lama brigade somnga panga hnuaya battalion then khat chu chin hil le kale lam thlangin an ko thla a pdf te chu thunun tumin rol ralin an baya chu wangin hetia han thlir mai po in sipai chakna manga sakani jen chunga pdf te thunun tur chuan a har sa to hle ti a mu thaya a chan chu chin state ne na in riana hmuna om pdf te chu cnf ne na tanga military training zo do vek ton nia anral thuam silai ken te po tukuli le ulbun satia ni to lovin rifle ak le m16 10 ni to hloma tuna phei chuan in dodan an thiam to a ton siat an lo nei nual to boka kolin win tu pin lebu thi chain le katalama pdf te chu kia lam ne na tho ho ti taka mun tam tak chu an thu hnuaya an le da to zo kani mungyu atanga sakain thlengin leilama in kalpona po chu bom ani deuh renga chulai mun za som sari chu pdf lamin an control ati thaya sipai lamin operation thuang thuma kalpui tumpo ni se angaina om tolwa brigade danga sipai ho hanlak pen le tumpo ni se mundanga anin dai bik to silawa anlak bel lo ero zongin tan hlaya le teza cho te chu anung chunga man tok thei din huna an om reng mai to a boruak lama tan puina dil mai angai thin ta ani chu wangin enge thleng zel don ti chu mi puilamin ilo thlir zel photang u thunena ponglak thasom chungin sipaiten pongsual thu boy som an nei man Myanmar rama sipaiten thunena an ponglak atanga thasom chungin Sagaing region Rangoon region Kachin state Chin state le Shan state ta pongsual case an nei chu somvel ani to thu Women League of Burma WLB chuan RFA shila WLB a ming tarlan lo mai chepaka chuan thunena lak ani hnuwa langsar le all out takle chun kho enga pong sual na chu khopuya te khotelam le mun sang sanga thleng ti kan hmuwa tunma chuan sipai te hian ethnic tlangmi te omna inkana huna deuh chau mi an pong sual thina inkana thlenna ta ang palang Sian state lama chuan pong sual a hluar hle boka chutiang dawin tuna po mun sang sanga azwal chhozel ti kan hmu ani ti in RFA shil ani mai chapol WLB in a phak to ka thuala khom atangin Rangoon region chunga sipai indop na hmuna mai setlei rol chu police le sipai ten mipat mai sian na laman khoite Kachin state Mumau township Nuelun khuwa July thachunga pongsual na te San state Kwekhain Nampekha khuwa le Namphaloi khuwa pongsual na thleng pani te Sagaing region Kani township Mi Chang Twin Letpan su le Mukang khuwa June July le September thachunga pongsual na pali te le Chin state Ali khuwa November thasunga pongsual na thleng pani te nia chung pongsual tok ta chu kumsom pali atanga kumsom ruk pani mi thleng upato tak tak te pon nilhoma sipai indop na mun pakhata mi pat mai chian na lama poi khoina thleng chu suepi ta a mai chia pakhat do pani lain sipai le police ten amal kautirin asera tanga thisen chuak khopin sipai butin an chira anung te wung vek khopin an voboka Rangoon sipai indop na mun pakhata po mai chetlei rol te pakhat chu amal le a om te zu sakin an chainom na abok thu WLB pol tenan soi ani WLB pol chuan chutianga sipailam sual bo chiat pong sual na le mi pat mai chiat na laman khoidan moi lo tak te chu thu chua siam zui zel ba ka khovel ram sang sang te siata puanzar zel ani tur thu an soi bok ani NLD shoi tu telin party member zarukvel manan nia som pathum an thi to bok sipain ramchung thuneina diklo takan ponglak ni February ni khatatanga vo in ni thlengin National League for Democracy NLD party shoi tu tetelin party member zarukvelin manan tok to a chungzinga som pathumin nunnan lo to ti NLD party chuan thu chu asiama NLD Central Working Committee CWC in achin siadanin party leader le member zanga somsari pakua manan nia chungzinga zale somni paria chu chuaton ni mantok zinga thuzo fiana indop na mun tan in le chu an ni nuwa thita chu mi som pathum anom to bokani chu ba ka Ranguna NLD main office kaya Mun state le Karen state Magwe region Tanitai region Iyawari region Pago region Sagaing region Mandalay region le Rangoon region chunga party office ta chu voisom sari panga vel zet bomati pu ani Kango a umyo taya Mangta thuna uhla sawa utimangwena nawnawale mingwe te mi paru sipaitenan thata ayaro a LGBT thalai chocho thuya thani bok Sagaing region
ayaro a LGBT thalai cho thuya thania Macquarie region ngango township chimlama ke kal military council sipai force zavel ten kong tluana silain tongpong ka wangin mi pakhatathia midang pangapo chanle wang omlovin an thata mithen khachu human silatana manan hruai thu kanggo township mi puiwe hum topol ten December ni khat khan thu chuan siamani November ni somni pathum khan saindu khopela military council sipai ten ral thuam lian an tongpong ka wangin leiro chan siam na huna thok kumsamnga pathum mi umiung ta chu lai puimu perin fuin athia November ni somni parukhan maulin khuwa loi le bong veng poisoi lo tual sung mi panga te po maninan ngai sa kumsomni pakhat mi mountain thu na rap thlak takan tha thu PDF gango ten an thu chuan tar lang chubaka anman mi pali ta chu human silata na mangin maulin khuwa ral tlante omna buka tual sung mi ten mana November ni somni pariat khan taung talo le kwele yuamia taung kong inkara anman tak poisoi lo tual sung mi te jinga ulha sangwa kumsomnga pathum mi utima wina kumsomli pakomi nawa kumsomthum pani mi le maiwe kumsomni pariat chu rap thlak takinan thata phopiwa kumsomni pani mi ro anla hruai zel thu riatani chutiang bokin Sagaing region ayaro township po military council te thuneina ponglak do dala phusapola tel LGBT thalai cho thuya thani thu ayaro township chanchin ziana tanga riatania thalai cho thuya hi abawa tanga ni ko hnu November ni somni pathum khan arwang wayang khwale chaupiau kho inkara muani thu tolchung mi ten hena tanga sia tania arwang hi chhedeu to ma se anu in afapano pangberani thu a thainga la a bike arang ka chak thi le mobile phone le cheng noi ni aro mu ani lo thu an soitel bok cho thuya thani chungchanga ayaro township public administration polte po in dananga ro relani thaina na an sui tur thu le mi puite tan firfiak military council te chunga in ngatlawa mi puitang rual ten an dikna chanvo an nei thaina tura ma an lak sak tur thu ayaro township public administration pola thupuang tu mi pakhatin asoi bokani ayaro township nauchi engkhu a military council telu tinan hal Sagaing region ayaro township nauchi engkhu a nimin pia December ni khatlai lamdar nga le chan ve khan firfiak sipai pol telu tin chena inan hal thu tual chung mi ten khatet median shila khuwa cheng political lama in mang u thil wena te in an lu chu anuwa an hal ma sabera silain kap de urang ti in tual chung mi pakhatina soibok hetia military council ten khochung an lu chuana chan chu khonai vaya sipai motor len maina bai an to wang ani an rin thu le nimin pia chokmadar khat pel po khan military council petroleum phur motor len maina bai ani wang ti ria tani nue u thi lotri man somsari pariat omin somnga panga in an paisa don NUG a an hlan let National Unity Government NUG hral chua November thla ta na aunlan luen chi nue u thi man tu mi somsari pariat omjinga mi somnga panga chuan an paisa man te chu NUG a an tholet le ti ria tani ama saber nue u thi spring lottery en chin nana hral chua khan miwan nei somsari panga an oma chungzinga somruk pathumin revolution tan an paisa don chu an pekir le veka nue u thi buat sai tu ten choi moina certificate an hlan thunga NUG sarkara Ministry of Project Finance and Investment Department noya Union Minister utin thun naya chuan Spring Revolution arang thai angbera lotling tur chuan firfiak sipai pol chu kongsang sanga nor tom zel angaya kiltina tanga kan baina chu tha lawa chunjom zel turin mi puite fui ani nui uthi system thara chuan security ngai poimo le zuala ni dona ticket leidon huna po ama salama plot project ang ni tolavin tlema ti dang lamani dona wave account namo wave pay KBZ pay true money agent ne na tanga lottery ticket leidon piangin poisa chu password manga thon masak angai dona mi pui toy omna wangin nui uthi chu plot project atanga commercial launch thein omta a tun December thla ta na ticket te chu tunhma angbokin somadar somatanga zandar somthleng le theni thu NUG chuan hriatirna achua bokani Rohingya te chungchanga Myanmar sipaite war crime bo chiat chu Argentina ko tinangai to don Myanmar rama Rohingya te chunga Myanmar sipaiten kongsang sanga war crime an thlenna chungchanga puna chu Argentina ram chung ko tin achui chian tur thu hriatani kumsang hile som pasari khan
Rohingya Muslim ta chu sipai ten an suata mi pui nuai sari le singli chuang chu Bangladesh raman tlan luta UN po in chu in suatna genocide ani thai thu so in chu khas chu international dan ang tak le dik takaro rel ni turin ma ala zui bokani chu thu boyatan Bangladesh a Rohingya mai chaparuk ten Argentina kota an amna hmuna tangin an thil tonte an thlen to a kumsang ni le som pasari August thla khan anni ho chu mi pat mai chian nalama ti borban an nia an thil ton rap thlak takba ka an chung khat leina tam takan thi thu Argentina kota an thlen to thu ria tani kot lama ro rel tu pon thutlok na siam tur chuan hetiang thil sual chui chuale atop bera thutlok na siam chu ram tinte mo phurna ni thu asoi boka chuti rualin Rohingya chungchanga Myanmar ram chunga hremna pek thaina kong dapin International Criminal Court ICC le UN International Court of Justice ICJ lampo in ma an latan ti ria tani Kalimio wa sipaiten khothen khatan hal Sakai region Kalimio chimlam le chia khuwa in riat omna chu Military Council sipai zachuangin November ni somthum jing lam khan lu chilin an hala chung sipai te chuan battalion somni panhi batch an ban an hrenga November ni somni pakwa po khan yesin khochunga in som pangan hala November ni somthuma nuwa tangpo a chen in som le December ni khata le chia khuwa chen in pariat te hal sevekin ko kholama an kal thu kale PDF pol in thu chu asiamin an tar lang ani mungyua le kali inkara kar le atangin thlo theina thok tan don mungyua atanga kalimio airport a December ni saria tanga tanin cholkar khata voi khat thole ni piangin passenger phuru thlo theina Myanmar airline a thok tan to don ti ria tani thlo theina chon manchu cheng sengli ani ang ama kha chuan kalimio atanga Mandalay le renguna chau a thok thina hetia inkana ana satta ka wangin motora khwal jin te tan a hlo awa wang le motor chuan man asan sauta ka wangin thlo theina chuang an tam ta jok ti ria tani ramchunga airline chol mai theidin huna sipaiten thunai nan lak nuwa ramchung din mun chu amumal lawa aral muang lo hleya ramchung le rampona jinvei wana airline ta chu chol mai theidin huna din thu tor enta warlama business owner pakhat chuan a soyani kumsang ni le sompakua tanga COVID-19 in kai chonna in khovel pumatuama in kalpona po khovel ram sang in kharin anthunun vek boka chuan Myanmar rampo injin po na le airline man na konga nasa takin hunga tor enta warlama sumdona nei tu mi pakhat chuan ramchung airline jinga hlongna taktak mu chun omlo tlukani chu wangin ramchung airline te an lian thei to lawa har sanan to ka ma se an la service reng tho airline ho chu los tam le los lem deuh zong angin an kalani bera boruwa that chhole bai se ya thlok wal bai men ni ramchunga chuan chutiang lovin masonna omdon chuan rampon lama tangin investment a ron lut ngal thina heta chuan ramchunga hausa ten an chom hlom topa engchen nge adai don ti ria ta hara boruwa ka thata khwal jinan tamchawin masonna le hlokna omdona tuna chuan khwal jin tur anom lo mai ba ka rampon atanga ron lut chuak anom lova chu wangin ramchung airline hian tluk chiat chi amabak to ni ti na soi tuna Myanmar ramchunga airline service ta chu Mimalta Air KBZ Air Tanluin Manjarana Pong Golden Myanmar tani in Myanmar ramta Myanmar National Airline po akha tokin ala service vezel bokani Russia Siam Pansar CI Air Defense System Myanmar sipaiten na leitir don Russia ram Siam Pansir C1 Air Defense System 2 Myanmar sipaiten na hral turin Myanmar ma thon lu ani tur thu Russia military lam Director Dmitry Sugafan asoi thu Urdu point chanchin bu ina ziaka mase chu Air Defense System pani chu kumsang ni le somni pathuma Myanmar ma thon thlen thei bai se nia chu inrem siam na chu January thla dai to a ji ani Pansir C1 Air Defense System 2 KBP instrument design bungsang ni in Sevglovskaya Zasek company siam chua khomwala tanga van boruak lama kap chuak thai mid range anti aircraft missile le silai keng tel chi ani chuan thlo thaina helicopter cruise missile le drone missile te laka inven na thatak na in khovel ram tam tak man berania tun thlengin Algeria Armenia Guinea Ethiopia Iran Iraq Jordan Oman Serbia Syria UAE le Vietnam ramten an lamhang rengani chuti rualin
Argentina ram le Brazil ram te po in Russia siam Pansir C1 air defense system chu an ngai ven ve hle ti hriat ani bok EU shek Myanmar tik thingte Italy in ala leireng European Union in zun thla tanga leilo tura lo shek khwa khirto Myanmar tik thingte chu Italy ramin ton zathum chuang dollar makta duai ni le point thum man alele tak thu EIA agenin thu chu asiama Myanmar rama ramchung politics ain thlak thleng hnuwa khoram sang sang shek le semna thleng zui boka chung zinga Myanmar tik po hitela EU in Myanmar ramchuak tik te chu rek ma se Europe rama Italy chuan ala leireng thoti EIA in thlasom pariat chunga chui chian na mu ani Italy ramin kumsang ni le somni pakhat March April le May thathum chungin Myanmar ramatangin dollar makta duai khat le point nga tanga makta duai khat le point sari inkar man ti kalaya European Union khwa khirna le shekna bo chia tina ni rualin Myanmar ram ngo ti cherewna le sipaita tanpuina ni zui bokani ole khati zongkha hawaina chanchin thar kan ngai thak the chu ni ya ngai thatu te in zawai chunga alom thu kan soye